MP Horan Singh be Nagaon District Barhampur along Jana Sampark Yatra Kapachithangdam. Pardon Ranpan Meghalaya Soratum Veskar Benglong Athengpi Kanghupo. Youth for Nature Ahinpen Kuthepi Containment Zone ke Pholok Aradapan Kichokijun Ahormu ke Randam. Kardam Pinyada Bertalong Penili Samijili Hansapi non Bertang Tompen Arjik Tha. Sorkar Pan Kideng Scheme Highway Rada Tumalong ke Than Kimum Dam Japan Kideng Pon Jana Sampark Yatra MP Horan Singh Bepen Barhampur Legislative Assembly Constituency Kaparlo Kaprek Panchayat Angkang Humri Dam se Kapachithangasai Kideng Dam. Prime Minister Narendra Modi ke chari BJP ya sarkar phurun hini ke chari ningkan isi ke chok lapen Chief Minister Sarbananda Sonowal ke chari ningkan pli ke chokalong pachi tondon si sarkar ahin pen rada tumapan kupipi scheme si kedeng ponma lapen kinang sot alam hai hui doan rada tumalong dampen kachithan chimum dam japan si Jana Sampark Yatra puasai kedeng paduponno. La Soteng si MP Horan Singh Beapan Nagaon District Barhampur MLA constituency along Arpu Ketangajok Kedamtang wo signify Kretrok Arnipen alangli Barhampur constituency arlo Kaprek Panchayat Angkang along Humri Damse Radatumpen Chithanchimum Padodam. La Sohut Assam State Textbook Production and Publication Corporation Limited Vice Chairman Jitu Goswami Nagaon District BJP Amai Phua Bhijitnath Lapen Barhampur Constituency BJP Mondol Amai Phua Tumpen Danglok Ongdong BJP along Kachirab Donabang Phua Bang Phiatumta Chitongdon. National President JP Nadar Nadia BJP গ্ৰহণ কৰিছে যে আজি 16 তাৰিখৰ পৰা যে জনসম্পৰ্ক অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ আজি বাইদেউৰ পৰা খুব ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ এই অভিযানৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ তথা নৰেন্দ্ৰ মোদীটো যিটো এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল বৰ্ষ পৰি লগতে আমাৰ অসম চৰকাৰ আণ্ডাৰ দা CM হিমন্ত সোণোৱাল 4 বছৰ যিটো পূৰ্তি হ'ল এই 4 বছৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই বছৰ যিটো এই সময়ছোৱাত যে চৰকাৰে ৰাইজৰ হিতৰ কাৰণে কি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ঐতিহাসিক কিছুমান পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ তথা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ গতিকে এই সকলোবোৰ বিষয় যাতে আমি ৰাইজৰ লগত ডাইৰেক্ট সম্পৰ্ক ৰাখি যে ৰাইজক যাতে আমি বুজাব পাৰোঁ এখন বচাবলৈ এখন সুৰক্ষিত কৰিবলৈ হলে আৰ্মিৰ হাতত আৰ্মছ আছে পুলিচৰ হাতত আৰ্মছ আছে নহয় জানো ঠিক তেনেকৈ যে দেশ স্বাধীন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন কৰি পেলাই যে ভাৰত স্বাধীন কৰিবৰ কাৰণে যে সংগ্ৰাম কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান যুৱকে এইটো এই হস্ত্ৰ সংগ্ৰাম পথটো বাছি লৈছে গতিকে মই ভাবোঁ কিন্তু আজিৰ দিনত যেহেতু আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে এটাৰ পিছত এটা যিবোৰ আঁচনি যে লৈছে উন্নয়নমূলক কামবোৰ যে দ্ৰুত গতিত হৈছে গতিকে আজিৰ এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিসকলে হিংসা আশ্ৰয় লৈ কৰিছে তেওঁলোকক মই আহ্বান কৰিছোঁ মোৰ আৰ্নেষ্ট ইছ্যু আপোনালোকে মেইন ষ্ট্ৰীমত আহি যাতে তাৰ কাৰণে সমাজৰ হিতৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহক। নিউজ ৰিপৰ্ট সাৰ্জক পাথাৰ কাৰ্বি আংলং লাইভ। Kedamtang wo signify Kretrok Arni Meghalaya ahoy Khasis Kap Podemalong Kheroni Forest Range atum ihum thengpi agari kenepdon. West Karbi Anglong anam ke so thengpi kapawir Japan Meghalaya soratum dode sangse inghupon bomlo. Ke thekdon longan ke forest soratum nepdon bomlo. Lapen ke thekdon long lean ke lapuamatsi pon bomlo. Lason si kedamtang wo signify Kretrok Arnita Meghalaya anathu ihum ML04D 0136 Bolero pickup agari pen ke ponbom kang huo thengpi jiro kendeng Khasis Kap Podemalong Kheroni Forest Range asai khiatum nepdon long cheklong. Akang huo tuma phanke nepdon long lidetlo. Kheroni Southern Ranger Bibison Tokbi amethang asai ki claim chirok tokajok jiro kendeng pen kilometer thongkep susei kahilo dim anta thengpi kang huo agari nepdon lo. Ki nepdon long a thengpi lake thang ke plak tang beng ingkol lapen ke plak plate beng nar kep do. Bangso thengpi kado kawe hithielong Anam Sika Suri Inko Suse Doji Pusi Ranger Bibison Tokbi Therangke Automaphan Pachini. News Desk Report Karbi Anglong Live. Non malomso dihena mophan Abirta Panik Sina.
Dinamo phi puthar betar juponthik lonang COVID-19 ke so kangdang boma porhut West Karbi Anglong ahawara longpen corona ke so ke longabang ke dokokajok ki ongdonga dimalong containment zone bipono bangsojok containment zone angkang aradatum ki chokijon katora setami dolong Bangso puthak matha ponsi Youth for Nature aterang ahimpen kisung ke phodet ahem to natumaphan mate kuthe pielong containment zone ke phodon lok aradaphan sang han pendanglok kinangsot asonomong pipajardam Containment zone ke pholok arong aradatum arniwang ke choki junjiaphan pinang anake sungching tang ponangno kuthe piawai kangaphan containment zone pangdak derpen pinian hithi iroisose plengtangno bangso angbong kisung aradatum aphan maduta kerap kapale dam puavelang Bangso puthak chini si dongkamukam arisoe jangatum chipeng si kisung ge phode malongan pali si don phokep so se containment zone along kaching thang lokatumapan sang han pendanglok kinangsot ason amung pipajardam Bangso sai kedeng along atur bamboo industry Dr. Harsing Terang Krishna Timung ahin penda kirapa jardon dongkamukam men kabon militi sopi Karbiang Long live Kedamtang wo signify kre thokarni manja rat rongasar SGB manja bazar committee lapen hampang song atum chingrum petpen chingbai chingsai si corona ke so honthe mimi ke do quarantine along kapado atum sarkar aron karkan mate rat alam the kapate pekatum aphan ke sodak pen ingsai ponji pusi SGB Lawrence ronghang pen pherang ke thengno pangdakbon Det piangkang corona ke soki umpluba porhut Assam Sarkar lapen Karbi Anglong District Administration Anparta Karbi Anglong Autonomous Council atum sitami Law and Order atum pen chilangkong si Assam along riar loki corona ke so nakapali long le dejaphan do de sang sisi amithang apran aphan chimatha thepin pen corona ke so ki khang japhan saideng bong wang bomlo Laso ang bong kiduk ke lakarat atum pregjam state along kachang dam pen amithang along riahem chibangno Sarkar pen kapathega ranateng ang tan pen hemka chiwang atum anaphan administration atum chipari deng donsi quarantine center along padopono bonta inot banghini abang photum ke quarantine center along nikre plian ke donang jiaron doko kaphita kikat kachong humate quarantine center along do web thakvet vedera jo nona bangke inot pen inot corona ke sokachi onlap ji angring thidungsi dokoklo rata phanisi pachini kangtung lam thelailo atiba non Pinangan aradatum mate pinanga bangpi atum quarantine center lapen ke home quarantine nalong ke do abangpu bangpi dum handa semet ka chuning ri bang ke la helo atheke hala dak ke do pen alang litum akisung mate kado kowe aron sarkar aron ka pathika teng pen alang litum stami ke kroi pen ke do emeji function ni litum chuning ri lo tame ko kacuning ridum kangtung bangla hello je quarantine center pen lapen home quarantine nong kedo atum jongsi komane bang aron karkan pen mane rong sidam jui mate bahera nang chon bulate labang ke nilitum karbilo chali asong pen sitame labang lang parsi bulpo lapen alang litum phan sodak pen nilitum insai ponji on COVID-19 kilong abang photum phan seki pibom quarantine center long kedo tuman phan achuning ri alam thesinili sini beta kipale kangtu kasi abang phu akorti injur stami mani jong si COVID-19 akeso kedo bang mate kitin bom lang atum phan jong si quarantine center long kibi pondo pulotang te alang tum phan sinili chuning ri padi kremik lo Janang litum sarkar aron mate sarkar alam mate rat kachingri ponalam thei kipat thei alamat ating nang litum phan kunasi ke so nang kelang ma haladak nang litum mesena order durben kopisi nang litum phan laso ke so penai pajok jima halabang saron doktor pen nang litum phan nang kelang ponji ani abang pijong si sarkar aron mate prahan aron mate administration aron mate rat aron nang litum jong si karkan pondo pulutang te rat pen pini manjangkang along nilitum lam ciparai dolo lasi mani abang phu jong si bate mani akoti ingger tu jong si ke khoi ponpi kudu pulo tangte arang lipham tangke nilitum sedak pen si arang lipham tangke adai aring en ponji kusi nilitum rat pen lam ciparai ponilo
Lasojak manja angkang aratum rongasar SGB manja bajar committee lapen manja malom kido hampang asong atum chelang rapet pen phirangke amai kapado hot quarantine center along kapado abang phiatum sorkar pen hukum ki piate ngaron karkan dokok pulote sodak pen kangsai padu panji pusi SGB Lawrence ronghang lapen manja branch ke se advenson teron atum pen phirangke amai along pangdakpon. News report Roshan Hanse, Karbiang Long Live. Bokajan SDPO John Kalita ahin pen Dilai Police Station angkang kedo rong ropasar VDP lapan hampang asong atum kedo anapanta coronavirus kapangdang dedet jia sai kedeng hot police atum malong kacirap cito kipidun jiaphan kachoning ri. Kedamtang wo signify kre chogarni Dilai Police Station atum pen patir priponsi pirthe along kachi thangrup coronavirus aputhak cherok togamai padupon Dilai Thana Committee amai phu joy sing timung kachari pon cherok togamai along Dilai Police Station OC Ranjit Hazarika pensi alohi pachini ponno Mayalong Bokajan SDPO John Kalita Bokajan CI Bhupen Kalita lapen VDP amai phu chunbang GB SGB lasonsi Bokajan Regional Committee KSA chunbang Nobin Rongpi Dilai KSA amai phupen chunbang anparta tenangan ke thikiding aratum chitongdon Mayalong Arsik Japan kachingwai padu erapi Dilai Soil Conservation IB Dilai Higher Secondary School HDP Mirjeng High School lapen HDP English High School la longpli adim ke ang tan ben ke wanga tumaphan quarantine kapado jia phansi aboha hokponlo Dilai pen bijarongpi Karbiang Long Live. Chinthang Youth Development Committee amai phu Kamsingrong Pharpatir Piponsi Ulukunchi Outpost along Kewangmi in charge Ajay Barman pen VDO in charge Philip Ronghanga tumaphan Kangthum Karni lapen Karchoda Kedamtang wo signify kre chokarni Chinthang constituency arlo Ulukunchi Outpost along Kewangmi in charge Ajay Barman lapen VDP in charge Philip Ronghanga tumaphan Chinthang Youth Development Committee atum Humri damsi Kangthum Karni lapen Karcho padoda CYDC amai phu Kamsingrong Parke Japon pen Karcho asai kedeng damahot CYDC dihin chunbang Sipson Singnar Saihem chunbang Mongol Singh Tiso lapan Klembang Longki Beatumta Chitong Donsi Ulukunchi Outpost along Kewangmi in charge Ajay Barman pen VDP in charge Philip Ronghang atumaphan Karbia Khaya long man ke thenai poho pen Karcho pado ponsi Chinthong constituency arlo Sonsuri akisung ke boya putha kachingwai rablin pado Lapen Kewangji lang arni Chinthong constituency along kachingthura sai ki claim kedam pen danglok kisung ke boy along tin along tami CYDC VDP lapen Ulukunchi police atum angbom ning isi vietman ki claim kedam rapet jia phanta kachingwai padupon Ulukunchi pen himari rongphar Karbiang Long Live. Pini Adap Abirta ke lapon sekang toniklo domi thakme kardom